Ja. Alors, monsieur Labouret, sais-tu, nous avons peur ou de médecine, Sais-tu, ganet e blaves unanaganterkan. Hag greva la skol ganin e plugerne da gentag a Freret, skol a Freret. A da houden be Charles Foucault pa Seizwas, e skol e Brest. Hag uneet va ha studi medicine e blaves nau a Triugen. Beteg a blaves dau a Pevarugen, nemesra. Bon, ma tre labourem ke kalz a poense medicine. Hag meus krogadier da ober da zeski evit beza medicine evit klinvejou ar speret. Voilà. Vraiment vez lavaret bret mezek da handrei, hein, pe psychiatre. Nunc edeet beteg ar pen na blamour e blaves dau a Pevarugen, on eus krouet ar vrobagan, fin dija yo a hoas deus ar vrobagan, nemet gantud a vicher e blaves dau a Pevarugen, on a bet tro da zevel er strolat a peiatut, setu me meskuiteat va micher. Ava mamme do lovar ede, ni oam kepin vidig a vala he vichouj al kaoudech mab medicine. Setu magreat me mestra, en dezen, peta yo en dezen, une thèse de médecine, setu magreat en dezen me mestra, e beza anvet me mestra docteur medicine. Hag a oa, medicineres, a lenegez vrezunek, et nantekvet hag un genvet kanvet, médecine et littérature en langue bretonne, 19e et 20e siècle. Hag oa be great e galek hag e brezhoneg e Brest, kad a naoutrou armen a c'helener da poense. Hag setu un bet, anvet docteur médecine hag uneet kuit divar a vicher da houdeze. Mesra meus gret pa dekloazal da houdeze, un bet be mer ar vintin, en hospital an dut Klang a dosperet e Boars e Brest e koze al brezhoneg gad ar eglan be mer ar vintin da houdeze pa dekloaz. Setu e ranken kaout ar medicine hag a houie brezhoneg, setu doke kavet a vala haoun, setu un deud da gerad ar anan. Setu meus gret meus sant amik bihan ar vicher. Hag tre medon neue o labourat en hospital e kareiz un bet e Montroulez un bet, e Brest un bet, e Boars tout an anoioz o brezhoneg, hein. Rezo bet daoun, ya, metre lavar inket. An anoioz o e brezhoneg, hag davant meus gwelet unan o labourat daout. Hag a oa da poent medon me, e oa nevez digoret an hospital e Boars, hag on oa laket an anoio e brezhoneg. Bruk, lan... Setu, hag me mestra me skrivet da poense buez laeneg e brezhoneg ad a liam, leor amañ, hag e meus bet krogadier da studi al buez an Dr. Morvan. Setu irio e makeror e man ovan da goze al da genta, dia ben laeneg, a da houdeze dia ben an Dr. Morvan. Amañ se stud ar aniliz, stud ar viceni, l'er meo bet Morvan ganet hag o labourat. Setu... Alors, en docteur Laennec, klevet evez mat, pe ne ket regre, non. Setu emañ eo Morvan, setu un docteur Laennec, hag an urioù emañ skrivet. A evez gwelet Laennec nue o selou korf en den klan. Alors, e blavez unan seitek kan, 1600 kan, unan a Pevarugen, eo bet ganet Laennec, e anno war René Théophile Hyacinthe Laennec, e kreizker e Quimper war dro ar steir hag an nodet. Koz noe oa an dut a Laenneget an tud ar famil e trankerne, eus bet a bep seurt micherioù, bourrichen no terien tud a lezen officerien hag al. Breur hag ar c'hoar en eus bet Laennec, Michaud ar breur hag ar c'hoar. Marvet ar vamm noa nemet Pamploas. Setu an tad oa ket gwest a zevel ar vugal. En ourouler oa e pen ama en ogeger e...
da genta da Elian. Parez Elian, il y a un tuntun beleg out. Tu vois, bet pas de bloaz out, marad, et nous vet trop da gleve brezounek. Donc, deske brezounek ergear, da pense. Mais klevet déjà bret avalar brezounek et camper sur hag en Elian. Da rudezen, be kasset da di en tuntunal, en neontral, la yoa médecine et naunet. L'omich, Guillaume, l'homme pe laou, pe gwiliou. Hag a yoa médecine braz en naunet e pen an hospital, hag o c'hober skoliet ar medicinet a oa o teski ar vicher. Setu kaset neuze an daobaout da naunet, da zevel, hag in bet eskolachou aoun e naunet, a da poense eo edo an dispar braz, a revelze, a revolution braz, war dro, hag en naunet ez eus bedie kalz a freus, de don kepel d'ar chouantet de Vendée, hag ar chouantet de Morbihan, carrier, carrer, paout ar spoun braz, la terreur, a zo bet e pa daouloaz e naunet die. Setu, la ennek an idiaouan oa troet deja da skriva e galek da poense, hag en eus skrivet historiou deja diva ben an dispar da poense. Da houdeze blavez seitek kan pam zek a pevarugen e o poendea deski vicher. E ne chojement da egenour, e da eo egenour, ingénieur. Hag e donton edo gastarrast, e lava nuske lava e gastarrast da kreda, me lato te a zaio da vedesen neke da vicheral eo, setu. E ad neuze da zeski ar vicher medicine gad e donton e eontr, aoun en hospital e naunet. Hag estreg estudial, bon, troet eo la ennek gad an arzou, kanara, toare, dansal raie, sutal raie gad ar fleut a dreuz, da zutelat, hag ie da skriva, plijou da kalzead skriva, a tresa ober tresa denou, desin you. Hag an reiz ervichodea divezator da houde evit e vicher. Hag en istor en eus savet da poense e galek la guerre de Venet, brezel a Gwenediz, hag e tamik bihan a brezounek a zo e barz deja. Tu troet eo en tamik bihan deja da skriva e brezounek, hag an istor ze zo divar ben Julius Caesar, César e Brovenet, quoi, da gwechal gos. Alors, penaos en eus deske brezounek, bon, kreda neus klevet a raok deja en tamik bihan, hag troet eo deja, bon, e c'hoar ket penaos, me divezator e c'houezo penaos deski gwelloc'h. Setu vraiment ugen vloaz, en naonet, hag ez aio da bariz, da bere chui e studioù. Hag eno e tesko, e skol a zo, skol arrieret, skol medicinerez, e pat pevar bloaz, hag e labouradier en hospital. En hospital e vez desket a vicher medicinet a zo ama e vaz ar zal. Hag houzon eo e tal a reglan eo vez desket ar vicher, e pa perio me pon bet e skol c'hwi kreda beye e pa tribloaz an bet o teski touez a pa perio a hogman da velet den klan. Et dans mes nouets de tamik bihan o teski la chimie, la physique, l'anatomopathologie, egal tout da hogwelet din clan. Mais vraiment, a poen la ennek ez en deus tu, blavez kenta deus tu war dro a reglan. Setu e brudet eo hospitalioù Paris, da poense, evel just hag a medicinet vraz a zo, hag a gas ar skian war a raok. Bezement petit, pinal, bichat zo an avezet pe ploaz evez les entretiens de bichat, blavez evez lavaret neuze eo fall du ar gwin, a blavez war l'er evo lavaret eo mat kenan ar gwin evit ar yeret, setu ar abaz selou a medicine, gra e velta, ef gwin eus lavaret. Corvisart, Dupuytren, Dupuytren zo an avezet di ar c'hlinvet a zo, la maladie de Dupuytren. Hag an dud a regoz a la maladie du petit train. Est-ce que klevet, André? Voilà, setu. Ar vedicinet o deus desket e vicher dea. Adreistol gant Corvisart. Corvisart a zo medicine evit ar galoun. Hag amañ e mont da lenn en tamik bihan divar ben ar medicine ze.
Da huere ranter da hamintin e kroga labu, huere ranter. Staga a studierien da ober goulennu ouz a reglan. Skriva peptra reont var ar c'haier. Pas euneu an aotrou medicine corvizar erzal e lennon dea ar pez o devez merket. Selau ara a mont da c'hlanvour de dro. Kentor e veze sellet a bell ouz an ini klan. Gwellet a rea ar medicine liou an den a yo a diraza. Pa basse er leve, pa daoule goat er gwelle an edeo. Neme klaspellor ne rea ket. Bremañ, ez ar medicine dan ini klan gade zoulagat, e viziet e ziouskouarn. Dornata horf, musulia tro ar bruchet, da houzout pe c'hwezet eo pe pladet, santoud lam ar galoun gade viziet, laka de skouarn ouz ar beultrin da zelou ar galoun eus kei, an near o c'hoari mont nadon er skeven. Setu e mosse neus desket yan, la eneg gant corvizar, hag ie, da poense, ez eus ar medicine autrichian, a ven Brugger, hag en deus desket an doarese da labourat, e da oa o staluri ganta en Autriche, a ven Brugger. A pazea da c'hav da ger a gwin, esko e c'hupez begret an raim a tre elot, esko e gade viziet, ouz ar variken da houzout pegemen a vin e zo me e barz. Selta eme a pod yaouan ar medicine, yaouan ar mavel a varet, o sellet ouz e dat, selta, divezator evel a vala, eo ar variken ouz e bruchet enden, hag a vechou ez gwin e barz eke. E ar a zo en ennan eme dour e vije ie, en ur steki ouz a beultrin e mosse, no, e houie pe yo a dour e barz goat, peta ma ear neme ken, hag e mosse an dit a zo bet desket da ober an red a houde war do a reglan, en ospitalioù, hag e var a meas ma trebez ket krea kemen, ken ave disinet eus ket amzer d'ober an red ken bremañ eo. Eo, tao e vez stoket eus a, ya, setu.